Нюрба оройонугар оголорго ан бастыкыннан териллибит, народунай аты сүппүт. Оройонтан ан маңнайгыннан Россия котун тебер сүрегар Москва коракка же боотардан кылыхактак ырыны жереппит. Нюргун боотур олонхону турорбут. Онтон салгы эмие бастакыннан тас дойдуларга Чехияга, Египетке баран, саха омук культуратын уонна фольклорун арас омуктар берестебителлергер билгиннер бит. Жөнкүйде кыталыктара оғон народнай фольклорнай ансамбл үйнер көлөнени кереға кынаттан, үтүйөға сирден, төрдон сыллах айымнылах үлелеринен, уджор утумун салгыр таланнак оголор бутун, кереға угуяр айы қоғығар, ансамблы ийлен сағалан төрүттәбит. Григорьева Екатерина Николаевна, Күбей Катерина атын иңерер үйрүләх түген черчетинен, Нюрба оройонугар ытыллар өтү үгәс үрдәтин фольклорнай күрәккә, ақсынны үхіс күнігер марселенетин алгыз народ айымнетін кейінігер кыттатчылары, ылжыттары ыңырабыт күйтәбет. Саха народун дерин бай фольклорун, көлөнеттен көлөнеға бериллер үгәхен, үйететек қайын.